Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dorbar Shnong Mawbah sajisin part kelap penelong ke pre-Christmas celebration program hapo Shnong Mawbah Community Hall haka arpu atrik una pra arajar arpusan. Haga digas ngila penyat program da isamla Niki Lingwa ibolong isketri Shnong haga jinga don lang irang ba Shnong Mawbah iba Iris Thaba bagi member Ryngkat kino Shnong belas haki digis pangun balas sedang ke program da ka jing duai ni sekretari Senglong kebe ikong Joy Shri Simli bala board ru da ka jing sngap jar ba minute namar ba irang ba Shnong berim ka Mawbah ba lead return sun bat ilit chanbor soklat member ka Dorbar kibla klat house nam baladap. Haga nigas ni lasam gijing ay Mawbah dikitiar Ïing sya Palat hispa san po Ïing bat gijing ay Mawbah ki Nongtrei ke Municipal board kebedan makat arngut bejutrei Mawbah baladan ru gijing bam jalang baro ki Shnong bat ki sya khat Mawbah.